Kublai pi baro sai sinpat ngapadang sabai pi syakane ka channel Khasi Kitchen. Hakane ka video mtaka sngi ngan pen pi kumno bangin le chetni da u sing pathau. Ningkong ngin sdi terkong swa yaw ne u sing pathau hadu ba unda saubha. Yaw sing pathau hang ne ngin penankam da tu bala dep that terkong. Hakapor bangis di nginam deiban perklantan kading kenang ba unom ingkong. Hadin ba ngilai i bola sau ba kumne ngin sa rano kenang ba unom ingkong. Hadin ba ngila dep sedi yaus ing patau mentapat ngin sa sedi saya kaktung. Kito kibaya perenkam da kading lane da kasyaula pila ban syus ange kaktung. Kibaya perenkam da kagas lane da kahita pila ban syus di kumne. Ya kaktung lada pia don da kane kaktung white sa perenkam da kane namar kane ka kam klein bat ka kambang. Lada pim don da kane kaktung pila ban perenkam da kinu kaktung kiba pi don ru kam nilai. Hadin bang la dep sdi lut dikitu baro mentapat ngin sa dung penluet bahayau neu sing pathau. Kitu ki bom yadon yau thlong pila ban perenkam da kaklat la ne kitu ki badon haka grinder pila ban terlihat haka grinder ru. Nang tadi ngin sa berlang ya kamlu. Ngakarpat ya pi baro bapin ya page na du basdang adu bakut bat ru ban ya like ban ya share. Bat ru ya kitu ki bom pat subscribe so babannya subscribe. Hadin baula luet bahakum ne ngin sa tap saya kaktung bat. Hadin nang ta sadung biang hadu banda luet sa kaktung. Hadin bala luet bahakum ne mentapat ngin sa ot saya upiat pat yau siing. Hang ne kumba sipila e using pathau nga perenkam artili upiat nang tade kumba arne lai lengkot using. Lada pia doni e ben kwa banya keli nal ne pi don e ben ai jengmut so ba banya komen ngan sa reply yaki komen jong pi. Hadin bangi la depot yau piat bat yau siing ngin sa dung biang sa sisin. Ngin sa dung biang hadu banda luet bahakine baro. Tangkum nehi kane karukom terlihat chetni kalong kabasuk bat kababang ru. Saya komen pilaju ya persyang ne em kumne. Tangkum nehi kublai shibun e ba pila page ya kane ka video. Ngakarpat ya pi ba pin ya like share bat ru ban ya subscribe. Tangkum tahi kublai shibun ngin sai kendupat haki video kiban sawan.